Wiu bru duduk ye min sen hay tra kari wrja sebab muswang lat nang ba I wrja ni step seniaw ka arham dutrik hay por ka mati wje ro. Hawa paman ki pulit ay tekit ye ni wja de chem wa ka kari Maruti Swift rongle wa M number ML04E6375 wa ya da udalang ki suyam wa da changpung da prai benta wa na pranggo hay por wala chiliang juai. Ya wa ya kari dekit da wiu bru hospital chwa po ki pulit ha ini tau. Ki pulit da subagi wa ni ka Swift ye man da terak ka yai den yang ka wi ka trok ko ye man le ka tangkar ko da yut no na ini tau. Ya kani ka kari da tan no da ki pulit ka pramer wa man da la hospital ye lai pet ye wa ya kari da pentip ki doktor wa da Khlaad u chwa po ha jawa civil hospital ye long. Hadeno pandap ka postmortem da ikti ye met yap cha kwa yung hasam.